Sedmični infopretres Pod lupom. Pod lupom. Aktuelno. Aktuelno. Informativna emisija Pod lupom. Hristos vaskrse, dragi slušaoci. Slušate informativnu emisiju Pod lupom na talasima radio besede zvaničnog medijskog glasila Eparhije Bačke. Sa nama je naš stalni gost emisije, katiheta Branislav Ilić. Branislave, pomaže Bog, Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse Gospod, slavimo praznik nad praznicima. Eto, nalazimo se još uvek u svetloj sedmici, kada je svaki dan gotovo istovetan kao i sam dan praznika Vaskrsenja Hristova u onom bogoslužbenom smislu, eto, koji ovih dana redovno odlazio na sveštena bogosluženja, mogao je to da primeti, da je, dakle, kao što rekoh, bogosluženje u potpunosti istovetno kao na sam dan praznika i ne treba to da nas čudi, jer događaj Vaskrsenja ima toliki značaj za nas ljude i za svekoliku tvorevinu da ga mi često nazivamo i novim stvaranjem, jer Vaskrsenje Hristovo je izazvalo promenu u svim svetovima, jer od njega počinje i svekoliko obnavljanje tvorevine. Njime se obnovi i nebo i zemlja i ispuni se ona reč Gospodnja koju nalazimo u Otkrovenju, a koja glasi: evo sve činim novim. I eto, Vaskrsenje ima naročiti značaj za duhovni život svih hrišćana, jer svi koji veruju u Hrista savaskrsavaju u novi život i prinose svoje fizičko i duhovno biće Bogu kao oživljeni iz mrtvih. I upravo zbog toga u ovim danima Svetle sedmice mi uzdižemo svoje misli iznad svih zemaljskih briga i vođeni rečima svetog apostola Pavla, koji kaže: mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji. Ako ste dakle vaskrsli sa Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristos sedi sa desne strane Boga. Eto, ja vas pozdravljam u radosti Vaskrsenja, blagodarim na ovoj novoj prilici da razgovaramo. Pozdravljam i naše poštovane slušaoce i istinski se radujem nastavku naših razgovora koji će, eto, u ovim i danas i u nedeljama pred nama biti u svetlu praznika nad praznicima. I eto, da Gospod svima nama podari da sila, svetlost i radost Vaskrsenja Hristova što duže budu u našim srcima i da upravo vođeni vaskrsnom verom hodimo kroz ovozemaljske puteve, uvek bivajući svedoci realnosti krsta i vaskrsenja. U narednim minutima podelit ćemo sa vama vesti koje su obeležile proteklu sedmicu. Osvrnut ćemo se na aktualna dešavanja iz života naše Svete Crkve i zajedno razmotriti njihov dublji smisao i ulogu koju imaju u osnaživanju duhovne svesti vernog naroda. Povodom vesti da su u toku pripreme za osnivanje Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Novosadski i Bački gospodin dr. Irinej dao je vaskršnji intervju za radio Slovoljubve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U emisiji Dan 8. iz perspektive večnosti visokopreosvećeni mitropolit Irinej je govorio kako srpski narod i naši intelektualci danas vide Svetog Savu i Svetosavlje, kako da se srpski narod odupre sistematskom razaranju identiteta. Govoreći o duhovnim uzrocima nemira i stradanja na Bliskom istoku,
kolevki civilizacije gde su se odigrali ključni događaji u istoriji spasenja ljudskog roda, mitropolit Irinej je odgovorio na pitanje jesmo li danas u apokaliptičnom vremenu. Razgovor je zaključen promišljanjima o očuvanju hrišćanskog etosa kao temelja narodnog jedinstva i liturgijskoj obnovi kao osnovi opšte duhovne i društvene obnove. Urednik emisije Dan 8. iz Perspektive večnosti je gospođa Tamara Gajić-Jovanović. Visoko preosvećeni mitropolit Bački Irinej je u emisiji rekao: svi evropski univerziteti od 11. veka pa nadalje su ponikli iz nekadašnjih manastirskih skromnih škola. I kod nas je tako. Prosvetiteljstvo je svetosavsko u dubini i moramo shvatiti da ono predstavlja stvarni istorijski put našeg naroda. Osnivamo crkveni univerzitet, ali ko neće da studira na crkvenom univerzitetu, taj ne mora. Treba više brinuti o tome kakvu kataklizmu je doživeo državni univerzitet ili državni univerziteti u našoj zemlji. Zar crkva samo u Srbiji, u ime sekularnosti, nema pravo na šta ima pravo danas u svim uređenim i demokratskim zemljama? Zašto sad svi ti ljudi, bez ičijih zlobnih komentara, mogu da idu u inostranstvo ili na privatne fakultete, a ne mogu na fakultet koji će biti pod okriljem naše crkve, koja je vekovima i nadahnjivala i bila pokrovitelj prosvete i kulture u našem narodu, rekao je mitropolit Bački, a u nastavku programa poslušat ćemo ostatak njegovih reči. Ovo je reakcija koja po mom mišljenju je naručena, organizovana, nije spontana kod tog dela javnosti. To isto mogu da kažem i za našu intelektualnu, kako je zovemo, javnost, ili ponekad se upotrebljava izraz intelektualna elita, mada je to veoma fluidan i veoma višesmislen naziv. Možda je bolje izbeći ga, ali ako podrazumemo ljude koji imaju neko više formalno obrazovanje u odnosu na većinu drugih, onda možemo govoriti o intelektualcima. U tom smislu mislim da je ista situacija i kod njih. Da većina shvata dalekosežni značaj i dubinski svetosavski karakter te želje i namere naše crkve. Svi evropski univerziteti od 11. veka pa nadalje su ponikli iz nekadašnjih manastirskih skromnih škola. Pa tako i kod nas. Iz vremena Svetoga Save postoji briga crkve o prosveti kroz sve vekove, u svim uslovima i u vekovima robovanja pod vlašću tuđina. I u onim uslovima koji su bili bolji, podnošljiviji, moramo to reći za nekadašnju Austro-Ugarsku, pre toga Austriju, gde naša crkva i naša pravoslavna vera najprije također imala ogromne teškoće i bila podvrgnuta pokušajima unijaćenja, katoličenja i tako dalje, što je između ostalog rezultiralo i seobama u Rusiju, uvekovečenim kod Crnjanskog u njegovim seobama, ali i inače poznatim iz naše istorije. Ali je kasnije ipak postojala sloboda veroispovesti. Možda to nije bila demokratska imperija u današnjem smislu reči, to kažem sam možda, zato što i danas vidimo da gdje ima najviše pozivanja na sopstvenu demokratičnost i odsustvo demokratije kod svih drugih ili kod većine drugih, tu se demokratija na delu pokazuje u jednom sasvim neočekivanom vidu, da tako na najblaži način kaže. I u tom smislu neću se izjašnjavati o tom vremenu, kako je bilo, ali je bila ipak pravno uređena država, što je danas redak slučaj u celom svetu, ako ćemo iskreno. I
tu je naša crkva kroz institucije Karlovačke mitropolije, ali kao što rekoh i u ranijim vekovima, u svim svojim oblastima, gde god je vršila svoju misiju, brinula o prosveti, o kulturi, prosvećivala narod u najdoslovnijem i najboljem smislu te reči. Prosveteljstvo nije to što obično ljudi podrazumevaju pogrešno, tako ne navodeći pogrešno, ali pogrešno razumevajući Dositejeve reči, knjige i škole, a ne zvona i praporce. Sad da ne otvaram tu temu, ali prosveteljstvo je svetosavsko u dubini i moramo shvatati da ono predstavlja stvarni istorijski put našega naroda. Mi time ne namećemo svoju veru i svetosavlje onima koji ne žele da budu pravoslavni. Slobodni su da budu ono što žele. Ali, kako rekoh, potpuno sam uveren i iz svog ličnog iskustva, ali i iz uvida u realnost života našeg naroda, da je za većinu to jedna dobra ideja, inicijativa. I nije u pitanju samo univerzitet. Ja bih rekao da mi moramo biti prisutni kao crkva svojim svedočenjem, koji nikoga ne ugrožava, nikoga ne obavezuje. Ko neće da studira na crkvenom univerzitetu, koji neki zlobno i zlonamerno izjednačuju sa privatnim univerzitetom, što apsolutno nije isto. Crkva nije privatna stvar, crkva je javna institucija. Taj ne mora. Treba više da brinu o tome kakvu kataklizmu je doživeo državni univerzitet ili državni univerziteti u našoj zemlji. Čuli smo deo vaskršnjeg intervjua mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja, koji je dat za radio Slovoljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na praznik Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista u nedelju 12. aprila njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Bački gospodin dr. Irinej služio je paskalno jutrenje u Sabornom hramu u Novom Sadu u sasluženju sveštenog bratstva Sabornog hrama. Istog dana mitropolit Bački je načastvovao na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu u sasluženje episkopa Mohačkog gospodina Damaskina i sveštenstva Sabornog hrama. Po pročitanom evanđelskom odjeljku na svetoj liturgiji, protojerej Velimir Vrućinić, nastojatelj Sabornog hrama, pročitao je vaskršnju poslanicu Srpske pravoslavne crkve. Neposredno pre pričešća vjernog naroda, preosvećeni episkop Mohački gospodin Damaskin je pročitao vaskršnje slovo svetog Jovana Zlatousta. Po završetku svete liturgije, visoko preosvećeni mitropolit Bački Irinej je mnogobrojnom vjernom narodu čestitao praznik Vaskrsenja Hristovog. Poslušajmo. Neka je srećan i blagosloven ovaj veliki praznik, praznik nad praznicima u našoj crkvi, Vaskrsenje Hristovo i zalog opšteg vaskrsenja i obnovljenja svekolike Božje tvorevine. Daj Bože da bude više mira na zemlji, da Vaskrs proslavljamo radosnije. Evo, hvala Bogu, ipak uprkos svemu stradanju i razaranju, hram Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu bio je otvoren za bogosluženja ovih dana. Neka Bog da i nama svako dobro i da vaskrsavamo iz svakog duhovnog groba. Hristos vaskrse. I mnoga i blaga leta. Čuli smo čestitku mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja
na praznik Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, a istog dana svetoj liturgiji su, pored mnogobrojnog vernog naroda, prisustvovali i gospodin Žarko Mićit, gradonačelnik Novog Sada, gospodin Petar Đurđev, savjetnik gradonačelnika, gospodin Muhamed Ziljkić, muftija vojvođanski i srbijanski, kao i druge ličnosti iz javnog života Novog Sada. Na svetoj liturgiji je pojao hor Sabornog hrama Sveti Georgije. Na praznik Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista 12. aprila njegovo preosveštenstvo episkop mohački gospodin Damaskin načastvovao je na paskalnom večernjem bogosluženju u Sabornom hramu u Novom Sadu uz sasluženje protojereja Velimira Vrućinića, nastojitelja Sabornog hrama, i đakona Luke Stojisavljevića i Vasilija Dragovića, a u molitvenom prisustvu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja. Tokom prazničnog večernjeg bogosluženja pročitan je odeljak iz Svetog evanđelja po Jovanu na 17 jezika. Lepoti bogosluženja svojim pojanjem su doprineli članovi hora škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin pri crkvenoj opštini Novosadskoj, koje je predvodio đakon dr. Vladimir Antić, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Mitropolit Bački, dr. Irinej, je učestvovao u emisiji Vaskršnja povest Marije Trandafil, koja je posvećena jednoj od najvećih dobrotvorki u istoriji srpskog naroda. Emisija je snimljena u produkciji Radio televizije Vojvodine. Urednik i autor emisije je gospođa Sofija Ljukovčan. U nastavku programa slušamo deo ove emisije. Ona je bila velikog srca gladnog ljubavi, ali i zasićenog ljubavlju po Hristu i u Hristu, pravom evanđelskom ljubavlju i dobrotom, koju je pokazivala celog svog života. Lišena svog potomstva, njeni Sofija i Kosta, koliko se sećam su zvali sin i ćerčica, su rano preminuli, ali je ona zato bila majka i dobrotvorka stotina i hiljada dece, naročito siročadi, ali i svih drugih kojima je bila potrebna pomoć. Bilo u formi pomoći za školovanje, bilo za stupanje u brak, bilo na bilo koji drugi način. Tako da je i nije naravno bila njena ljubav i njena dobročinstva, to nije bilo ograničeno usko na jednu naciju. Jeste da je uglavnom pomagala decu pravoslavne vere, ali nije odbijala drugima. Pomagala je srpsku decu, ali je bila i uvek voljna, i to je zahtevala, da se njenih sredstava pomažu i deca u Erdelju, Transilvaniji, današnjoj u Rumuniji, gde sigurno sva deca nisu bila srpska, nego su bila i drugi narodnosti. Čuli smo deo emisije Vaskršnja povest Marije Trandafil. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve objavila je na Veliki petak vaskršnju poslanicu Srpske pravoslavne crkve o Vaskrsu 2026. godine. U nastavku naše emisije poslušat ćemo reči patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Da bismo videli i prepoznali vaskrslog Gospoda, nije dovoljan običan ljudski vid. Neophodno je novo, duhovno sagledavanje, dar odozgo, svetoduhovsko iskustvo. Drugim rečima, neophodno je da uđemo u odnos sa njim, da bi on nama darovao poznanje samoga sebe. Tako je svojim učenicima Luki i Kleopi Gospod na kraju otvorio oči i darovao im duhovni vid da bi ga poznali. A apostolima sabranim iza zatvorenih vrata otvorio da bi razumeli proroštva Svetoga pisma i ono što se sa Gospodom imalo zbiti. To što vaskrsli Hristos nije bio odmah prepoznat, ne znači da se on skrivao od ljudi, nego da je poštovao njihovu slobodu. Na taj način je ponovo pokazao i potvrdio ono što je čoveku od početka darovano. Sloboda da se opredeli za Boga i da mu iz te slobode veruje i služi. Hristos nije ljudskom rodu nametnuo istinu vaskrsenja,
nego ju je položio u prostor vere. Šta bi bilo da se vaskrsli javio Pilatu, stao pred Sinedrion ili se pojavio na jerusalimskim trgovima? Tada bi blagovest o vaskrsenju postala demonstracija sile i moći, a sama istina bila bi na izvestan način nametnuta. Umjesto toga, Gospod se javlja onima koji ga ljube i time utemeljuje nove načine prepoznavanja i prihvatanja istinskog života. Čuli smo deo vaskršnje poslanice Srpske pravoslavne crkve, odnosno pouke i reči patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Branislave, na koji način patrijarh u poslanici tumači svetska dešavanja i krize? Zašto ih povezuje sa Evanđeljem Hristovim? Pre nego što odgovorite, pročitaću jednu misao patrijarha Porfirija iz ovogodišnje vaskršnje poslanice. Vidimo nemire među narodima. Slušamo glasove o ratovima i svedoci smo ratova, stradanja i neizvesnosti u svetu. Dok nebo paraju tragovi raketa smrti, a u ušima uznemirenog čovečanstva odjekuju zvuci sirena koje najavljuju razaranja i stradanja, iz dubina praznog Hristovog groba čuje se glas anđela, svedoka vaskrsenja, koji poručuje ženama mironosicama, a preko njih i svima nama, kao i svakom ljudskom biću, ne bojte se. Strah ne odgoni od nas samo anđeo, nego pre i više od njega onaj koji je ukinuo strahu smrti, koja jeste suštinski razlog za svaki strah. Smrću smrt pobedivši, vaskrsli bogočovek Hristos nam se također obraća rečima: ne bojte se. Tako ohrebreni znamo da zastrašujući događaji naših dana nisu posljednja reč istorije, nego poziv na budnost i utvrđenje u Bogu. Hvala vam na ovom pitanju, veoma je važno. Zapravo, vera u Hristovo vaskrsenje oduvek je bila ugaoni kamen crkve i ono bez čega bi ona potpuno izgubila svoj smisao i svoju snagu, jer ako Hristos ne vaskrse, kaže sveti apostol Pavle, uzalud je vera naša. I tu vidimo da bez vaskrsenja uzalud je i sva naša propoved, i svo naše znanje, i naša radost, i naša lepota, i naša ljubav. Uzalud je, pa slobodno možemo reći, i naše rođenje, i život naš, pa čak i smrt naša. Uzalud je sve što je naše i tuđe i svačije, i svaka je želja uzaludna, i svaka je misao uzaludna, i svako ime i sve je uzaludno. Jer ako nema vaskrsenja, onda je čovek prema svetotačkoj misli najtužnije biće u svetu. On je rob prirode sa kojim se ona poigrava, varajući ga sa malo života da bi ga na kraju čitavog pokazala ništavnim. I ako Hristos nije vaskrsao i nije pobedio smrt, onda života i nema. Ostaje samo neki apsurd i neutoljena glad za životom i ljubavlju. I upravo na tragu naše krstovaskrsne vere u ovogodišnjoj vaskršnjoj poslanici Srpske pravoslavne crkve mi prepoznajemo jedan, ja bih to tako rekao, pastirski glas koji nas podsjeća na ljubav i podsjeća nas na onu istinu da ljubav izgoni strah i da ljubav izgoni svaki nemir, pa čak i u ovom vremenu kada deluje da uopšte i nema mira. Predukus večnog života u carstvu vaskrsloga Hrista utvrđuje nas u uverenju da iza svih nemira, da iza svih strahova i teškoća, iza svih privremenih trijumfa smrti nad životom koji prate čovekovo zemno bivanje, iza svega toga stoji večita pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad zlom, pobjeda radosti nad tugom, jer vera u vaskrsenje, pa čak i iskustvo lepote i radosti života koju vaskrsenje sobom nosi, jesu najblistaviji biser čovekovog duha, jedno, možemo ga tako nazvati,
bescem blago pohranjeno u dubinama ljudskoga bića. I upravo odatle ono zrači božanstvenom silom, dajući čoveku snagu da uvek iznova voli i stvara za večnost. Moramo znati da oduzeti čoveku to njegovo blago koje smo pomenuli, značilo bi prepustiti ga besmislu i mraku ništavila. Ostaviti čoveka bez vere u vaskrsenje, moramo biti konkretni i reći, ravno je ubistvu, jer to znači čoveka obesmisliti, a samim tim i raščovečiti, kako je govorio prepodobni Justin Ćelijski. I upravo u tome mi prepoznajemo važnost reči koje ste naveli iz ovogodišnje vaskršnje poslanice Srpske pravoslavne crkve. Ja bih dodao u tom duhu još nešto i postavio bih pitanje po čemu se mi, hrišćani, razlikujemo od drugih ljudi. I ujedno ću se potruditi da dam odgovor i kažem da upravo po tome što se krstu njegovom klanjamo i sveto vaskrsenje njegovo proslavljamo. U jednoj molitvi mi veoma često, a u ovim pashalnim danima gotovo svakodnevno, izgovaramo sljedeće reči. Vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome. Dakle, preko krsta Hristovog i raspeća otkriva nam se i daruje neizreciva tajna božanske ljubavi. Javlja nam se Bog kao večna istinska ljubav, kao ljubav koja se žrtvuje za druge, koja se daje za druge, daje se i za ljude i za narode, za ceo svet i upravo od takve ljubavi nema niti može biti veće. Na krstu nam se Hristos, Sin Božiji, pokazuje kao Bog koji ne samo što priziva na ljubav, nego pokazuje ljubav na delu, žrtvujući se za druge bez ostatka. I ova, kako smo je nazvali, Golgotska Hristova žrtva jeste otkrivenje velike tajne samožrtvene ljubavi kojom Bog grli i miluje sva bića i sva stvorenja. Pored toga što nam se časnim krstom Hristovim otkriva i daruje preizobilje ljubavi Božije i što njegovim nošenjem postajemo dostojni života večnoga, upravo njime nam se javlja još jedna velika istina, a to je Hristovo raspeće na krstu otkriva nam smisao ljudskog stradanja. U liku raspetoga Hrista i u likovima dvojice razbojnika raspetih pored njega na Golgoti predstavljen je sav ljudski rod. Stradanje je naime udeo svih ljudi na zemlji, ali su, i sami znate, različiti razlozi zbog kojih ljudi stradaju. Saglasno Evanđelju Hristovom, jedni stradaju zbog svojih sagrešenja, drugi zbog sagrešenja svojih predaka, a treći radi toga da se preko njih proslavi ime Božje. I tako se na Golgoti stradanjem najvećeg pravednika Hrista Gospoda projavila ljubav Božja. Stradanje pokajanog razbojnika poslužilo je njemu za očišćenje od grehova, od zločina koje je nekada učinio, a raspet oprao svojom krvlju i svojim pokajanjem. Drugi pak razbojnik, onaj nepokajani, koji je također postradao na krstu, svojom mržnjom prema Bogu i svojim zločinima obesmislio je ne samo svoje stradanje, nego i svoj život. To se dakle dogodilo na Golgoti, a eto kako i stoji u ovogodišnjoj vaskršnjoj poslanici Srpske pravoslavne crkve, događa se u sveukupnoj ljudskoj istoriji. Često pravednici stradaju da bi postali još pravedniji, prolaze kroz stradanje kao zlato kroz oganj da bi njihova pravednost zablistala večnom svetlošću. Bogomudri apostol Pavle kaže na jednome mestu u delima apostolskim i poučava nas da nam kroz
mnoge nevolje valja ući u Carstvo nebesko. Jer u duhu tih reči, stradanjem ne samo što se stiče pamet, kako su govorili drevni Jelini, nego ono pomaže nama ljudima i narodima da se opet shodno rečima iz dela apostolskih, da se od ništavnih stvari obraćaju Bogu živome. I samo tako shvaćena i doživljena naša lična stradanja, stradanja našeg naroda, stradanja nova i najnovija i stradanja svih zemaljskih naroda, dobijaju svoj pravi smisao i značenje. Sve nam to svedoči Hristova Golgota, njegovo stradanje, obasjano svetom i svetozarnom tajnom njegovog preslavnog vaskrsenja. I upravo reči iz ovogodišnje vaskršnje poslanice Srpske pravoslavne crkve nas duhovno ukrepljuju, podsjećaju da snagom vere zadobijamo ljubav koja izgoni strah napolje, jer Gospod je naša nada i jedino u toj tajni Hristovoga raspeća i tajni Hristovoga vaskrsenja mi nalazimo smisao, nalazimo i odgovore na važna životna pitanja, pa čak eto shodno rečima iz ovogodišnje vaskršnje poslanice Srpske pravoslavne crkve nalazimo odgovore i na izazove sa kojima se danas susrećemo. Patrijarh nam Branislave također u poslanici daje odgovore na pitanja zašto se u sveopštem mraku ne prepoznaje i ne vidi vaskrsli Gospod. Patrijarh također razmatra na pitanje koji su to načini i kako savremeni čovjek može da istinski doživi Gospoda Isusa Hrista. Pa eto, Branislave, kako mi možemo protumačiti patrijarhove reči u ovogodišnjoj poslanici? Divno ste primetili da se u tekstu vaskršnje poslanice Srpske pravoslavne crkve nalaze svojevrsne duhovne smernice i odgovori na ona pitanja koja prečesto postavlja savremeni čovek. Mi moramo znati da vaskrsli Hristos, jedini naš spasitelj, nada naša, je neodvojiv od svoga tela, koje smo mi, zajednica mnogih krštenih u smrt njegovu, i sa vaskrslih s njim u novi život. I zato onde gde je telo njegovo, odnosno crkva njegova, onda je i on glava telu. Naše predanje nikada nije od ljudi, već je od Boga i ne dolazi prosto iz neke prošlosti, iz dubine vekova, da bi se mi tamo vraćali i iz njega sećali. Svešteno predanje dolazi odozgo, dolazi sviše od Boga, od Oca svetlosti, koji svojim prisustvom sve osmišljava i ispunjava. I ako smo mi telo Hristovo i članovi toga tela, i ako smo vaskrsli sa njim u novi život, tada prema rečima svetog apostola prizvani smo da umrtvimo naša tela za plotska uživanja i da se ne ponašamo kao da ćemo sutra umreti i sa tim će se završiti sve, nego živimo novim životom kao stanovnici budućeg Carstva Božijeg, koje nam je darovano od Oca u Hristu posredstvom Duha Svetoga. Ta zajednica je sveštena Evharistija koja nas čini ličnostima, a ne individuama samodovoljnim sebi. Ovaj novi liturgijski način života tvorevine jeste ikona božanskog načina života i kao što je Sveta Trojica zajednica slobode, ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga, tako je u liturgijskoj zajednici ljubav mnogih ličnosti sa Gospodom Isusom Hristom. Dakle, mi upravo u liturgiji prepoznajemo vaskrslu Gospoda i postajemo njegovi pričasnici. Reči iz ovogodišnje vaskršnje poslanice Srpske pravoslavne crkve kao da nam poručuju: ne tražimo Gospoda mimo čoveka, odnosno mimo ljudi koji su postali telo njegovo i od kojih je Gospod neodvojiv. Ljubav prema ljudima i služenje njima znači služenje i ljubav Gospodu. I mi u svetlosti
vaskrsenja sagledavamo sav svoj život i radujemo se životu. Radost koju nam vaskrsenje Hristovo daje, potrebno je da posvedočimo ovome svetu, ovome vremenu, jer tu radost nam niko drugi nikada ne može ni dati ni oduzeti. I upravo je odsustvo radosti ili odsustvo radosti koja ima smisla ono što muči i, pa ja bih rekao, i uznemirava savremenog čoveka. Odsustvo radosti dolazi od tuda što se smrt ne nadilazi, već se doživljava kao konačni kraj. A ako je smrt zaista konačni događaj, posle koga nema ničega, ili posle koga možda postoji samo neodređeni život besmrtne duše, onda je život čovekov velika tragedija koja počinje samim rađanjem da bi svakim danom bio samo bliži smrti svome konačnom kraju. Međutim, vaskrsenje Hristovo nam daruje i svedoči da to nije tako i zato mi, obasjani svetlošću vaskrsenja, s apostolom Pavlom kličemo: gde ti je smrti žalac, gde ti je pakle pobeda. Spasonosna snaga vaskrsenja Hristova dolazi od tuda što je Hristos bogočovek, u čijoj su ipostasi nesliveno, nerazdeljivo, nepromenjivo i nerazlučno sjedinjene dve prirode, i puna božanska i puna čovečanska, i veličina Hristove žrtve i projava njegove ljubavi ogledaju se upravo u tome što ljudska priroda, koja je ipostazirana u ličnosti Boga Logosa, nije imala greha, te Hristos, budući bez greha, strada i umire na krstu dobrovoljno, dakle slobodno, iz ljubavi prema rodu ljudskome. Da je on imao greha, onda ne bi mogao umreti slobodno, već nužno, jer kako kaže apostol Pavle, plata za greh je smrt. Dolaskom svojim u ad, Hristos je pogazio smrt i vaskrsenjem ukida moć smrti, a samim tim i moć besmisla. Po vaskrsenju Hristovom stvarnost privremene smrti za nas se ne ukida, dakle svedoci smo svakodnevno, ljudi i dalje umiru, ali je vaskrsenjem ukinuta beskonačnost smrti, jer ako neko umre da bi posle toga imao bolji život, onda to i nije smrt nego usnuće i prelazak iz smrti u život, kako to kaže na jednom mestu sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Odvajanje duše od tela, raspolućenje čoveka je privremeno. Zalog toga je vaskrsenje Hristovo prema rečima apostola Pavla iz prve poslanice Korinćanima, gde kaže: jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. I upravo zbog toga mi Hrista raspetoga i vaskrsloga nazivamo novim Adamom, u kome ćemo svi živeti. I to je moguće zbog toga što smo kroz krštenje svi u Hrista obučeni, sa njim smo umrli, sa njim smo vaskrsli, dok u svetoj Evharistiji, liturgiji, pričešću mi primamo Hrista u sebe, bivamo u Hristu za život večni. Jednom rečju, u crkvi mi smo primili dar usinovljenja, primili smo zalog besmrtnosti i zbog toga u liturgiji mi Boga zovemo Ocem, jer bivamo usinovljeni u Sinu, koji jedini Boga može nazvati Ocem. I u duhu ovih reči neka nas vaskrsli Gospod utvrdi u ovoj veri i da nam podari snage da na tom putu zajednice sa njim i svima svetima do kraja istrajemo. Patrijarh Porfirije služio je na Vaskrs svetu liturgiju u manastiru Pećka Patrijaršija.
patrijarhu srpskom su sasluživali vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion, arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, prezviteri Nemanja Kalem i Dragan Radovanović, protođakon Dragan Radić i đakon Vasilije Perić. U svojoj besedi patrijarh je rekao: "Danas se radujemo i voleći Gospoda znamo da treba da volimo sve ljude, i one koji su nam bliski i one koji nas razumeju, ali i one koji nas ne razumeju i one koji nas ne prihvataju i one koji nas ponekad odbacuju, znajući da Gospod proslavlja svakog pravednika, ali i miluje, voli svakog grešnika, očekujući da svako dođe u njegovo naručje. Gospod daruje život svima. Stoga danas, radujući se, svi pevamo radosnu pesmu. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši i onima koji su u grobovima život darova." Patrijarh je zatim u nastavku besede istakao sledeće: Hristos vaskrse. To je radosni pozdrav kojim oslovljavamo jedni druge, pozdravljamo jedni druge. I taj pozdrav otkriva sam smisao i suštinu našega života. Zašto? Zato što je Gospod uputio nama važnu reč, a to je da se ne bojimo. Ne bojite se, veli Gospod učenicima svojim i govori svim ljudima do kraja sveta i veka. Zato što postoji duboki, veliki strah u svakom čoveku, u ljudskom rodu. I taj strah nije apstraktan, to je strah od smrti. Smrt je ono što niko ne može da izbegne. Ali ono što je problem svakoga čoveka, ono što čovek ne može sam sobom da reši, to Gospod koji je ljubav i koji voli svakog čoveka i koji hoće da svaki čovek dođe u poznanje istine, koji poziva sve u carstvo svoje, on je iz ljubavi prema nama razrešio naš najveći problem. On je pobedio smrt. Kako? Tako što je postao jedan od nas, tako što je umro, tako što je ušao u samu maticu smrti, sišao u ad i iznutra razoružao smrt koja vlada nad nama. Iznutra pobedio smrt. Čuli smo deo besede patrijarha srpskog gospodina Porfirija iz manastira Pećka patrijaršija. Na vaskršnji ponedeljak 13. aprila patrijarh Porfirije je služio svetu liturgiju u manastiru Visoki Dečani. Prepun je bio na vaskršnji ponedeljak Dečanski Vaznesenski hram, jer je okupljeni verni narod u radosti dočekao svog prvojerarha, njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija. I radost svetejšeg patrijarha nije bila manja, jer ga za Visoke Dečane vezuju duboke duhovne uspomene. Zato što je tu pre 4 decenije položio monaške zavete, primivši blagoslov svetog kralja Stefana Dečanskog. U liturgijskoj besedi patrijarh je naglasio da onaj ko istinski prepozna da je Hristos sve u životu nikada neće biti bez radosti, te da je priziv svih vernih da vaskršnju radost dele sa svima, živeći u miru i ljubavi sa bližnjima. Dragi vladiko visoko preosvećeni mitropolite Raško-Prizrenski, oče Savo, nastojatelju ove svete obitelji, bratio, monasi, braćo i sestre, danas je sve Gospod, danas je sve Hristos i to razumemo da izvan njega i mimo njega ništa ne postoji. On je početak i kraj. Danas je radost nadumna, bezobalna, iznilo se na ljudski rod, na svakog čoveka, a naročito je radost ta prisutna među onima koji prepoznaju Gospoda Isusa Hrista kao raspetog
i vaskrslog, kao Sina Božijeg, kao onoga koji je otkrio i potvrdio smisao našega postojanja, kao onoga koji je otpečatio grob, kao onoga koji je učinio da naše nade i naša vera nisu bez sadržaja, da naša nada nije uzaludna, da naša nada ima ne samo svoju perspektivu, nego i potvrdu da naša vera ima smisla, jer naša vera nije tek uverenje u nekakvu silu koja vlada svetom i upravlja istorijom i čovekom. Naša vera je upravo poverenje u rođenog Sina Božijeg od Djeve i Duhom Svetim. Bila je ovo beseda patrijarha Porfirija iz manastira Visoki Dečani, a istog dana u pratnji visokopreosvećenog mitropolita Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija i visokoprepodobnog arhimandrita Save igumana Dečanskog, njegova svetost se upoznao sa svakodnevnim životom, radom i podvigom monaškog bratstva, kao i sa njihovim trudom koje ulažu u očuvanje i unapređenje manastirskog imanja, koje predstavlja važan deo opstanka i samodovoljnosti ove drevne srpske svetinje. Obilazak je protekao u duhu vaskršnje ljubavi i zajedništva, uz razgovor o značaju očuvanja duhovnog i materijalnog nasleđa manastira Visoki Dečani, koji vekovima svedoči veru i istrajnost srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Patrijarh Porfirije je tom prilikom izrazio blagodarnost bratstvu manastira na njihovom predanom trudu i svedočenju evanđelskog života, naglasivši da upravo svetinje poput Visokih Dečana predstavljaju stup duhovnog identiteta i nade vernog naroda. Patrijarh Porfirije je, doznavši da su izraelske vlasti ukinule zabranu posete svetim mestima u Jerusalimu, kako u saopštenju tamošnje policije stoji, odmah dao blagoslov uoči Vaskrsa da nadležne crkvene službe preduzmu odgovarajuće mere kako bi i ove godine sveti i blagodatni oganj sa Hristovog groba dospeo u prestoni Beograd. Svake godine na Veliku subotu, dan između Golgotskog raspeća na Veliki petak i Vaskrsenja Sina Božjeg u nedelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi blagodatni oganj. Tog dana je telo Gospoda Hrista bilo u grobu. Velika subota je simbol celokupne istorije palog čovečanstva, jer označava trajanje između bogoubilačkog sunovrata u tamu i vaskršnje pobede nad pobedama, pobede nad smrću. Grob Gospodnji je mesto u pećini gde je ležalo telo Hristovo po pogrebenju. Sada je to Kuvuklija, kapela groba Hristovog unutar hrama Vaskrsenja u Jerusalimu. Svake godine u subotu pred Vaskrs, kada služi pravoslavni prvojerarh, sada njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil, u Kuvukliji na grobu Gospodnjem dešava se jedno od najvećih čuda koje se ponavlja od davnina. Sa neba silazi blagodatni oganj koji čudesno pali sveću patrijarhu, a potom i ostalim vernicima. Na Veliku subotu poklonici, ljudi različitih nacionalnosti i predstavnici različitih crkava dolaze u hram groba Gospodnjeg i čekaju poseban Božji blagoslov, silazak blagodatnog ognja. Još sa večeri u petak u hramu su pogašena sva kandila, vrata Kuvuklije su zapečaćena. Oko 2 časa posle podne, litija koju predvodi jerusalimski patrijarh pristiže ka Kuvukliji. Patrijarh ostaje samo u stiharu i sa 33 sveće u rukama po broju spasiteljevih godina proživljenih na zemlji ulazi ka grobu. Ljudi sa usrednom molitvom iščekuju čudo i na jednom svetlost obasjava Kuvukliju. Patrijarh izlazi sa upaljenim svećama. Svako teži da o plamen tih sveća zapali svoju. Za nekoliko minuta čitav hram se ispunjava biloplavičastim sjajem. Ljudi kao da se kupaju u neopalivom ognju, koji nikog ne peče. Svi se raduju sišavšoj blagodati, osjećaju nevidljivo prisustvo Isusa Hrista. Dragi slušaoci, ovo je bila emisija Pod lupom. Dragi Branislave, još jednom Hristos Vaskrse i hvala vam na ovoj emisiji. Hvala vama na razgovoru i na prilici da
eto u velikoj meri ovu našu današnju emisiju, prvu subotu po prazniku nad praznicima, posvetimo upravo razgovoru o Vaskrsenju Hristovom, a ja, kao što sam i rekao na početku, ja verujem i nadam se da ćemo i u ovim sedmicama pred nama, sve negde do praznika Vaznesenja Gospodnjeg, odnosno Spasova dne, kako piše tamo u mesecoslovu, da ćemo razgovarati o značaju Vaskrsenja u duhu naših ovozemaljskih puteva koji su, eto, kao što smo i rekli u okviru današnje emisije, nekada lagani i puni blagoslova i mira, nekada su teški, puni iskušenja, teškoća, nemira i straha, ali bilo kako bilo, uvek silom Vaskrsenja vođeni mi se pokazujemo kao oni koji pobeđuju tamu, koji razotkrivaju snagu ljubavi, ne svojom snagom, nego snagom vere, snagom zagledanosti u vaskrsloga Hrista. I eto, ako dozvolite, ja bih zaključio rečima iz kanona paskalnoga. Eto, ovih dana slušamo na bogosluženju i u 9. pesmi, odnosno u 1. pesmi kanona, u jednom troparu slušamo sljedeće reči. Neka se vesele nebesa dostojno i zemlja neka se danas raduje, da praznuju svi svetovi vidljivi i nevidljivi, jer Hristos, večna radost naša, ustade iz mrtvih. Eto, ovim rečima pozdravljam vas i sve slušaoce Radio Besede, želeći vam da prebivate u radosti Vaskrsenja i da tom radošću budemo svedoci da je naša vera, vera Vaskrsenja. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Sedmični infopretres pod lupom. Pod lupom. Aktuelno. Aktuelno. Informativna emisija Pod lupom.